tubahaye ikaze ku Mbabazi TV gatatu, amahoro n'imigisha kuri mwebwe. Bwana Marite, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Merci beaucoup kuri kamera Mbabazi TV gatatu, murakoze kutwuha kaze. Mumeze neza? Ya, uretse inkuru imwe yaturutse i Bugande ku buzima bwa Yoweri Museveni butifashe neza, ariko dutegereje Imana ko hari icyo yakora. Yego, nanjye nagiye mbona ayo makuru rwose ababaje, dore ko Museveni ari umwe mu baperezida bamaze imyaka myinshi cyane ku buyobozi, ndetse akaba n'umuturanyi wacu, banditse n'amateka akomeye cyane bidasanzwe. Kuba rero ubuzima bwe bwaba butifashe neza, birumvikana ko ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero ikindi ni uko bifite aho bihuriye nanone n'igihugu cya Uganda. Uyu uhanganye ku butegetsi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Bobi Wine, muri iyi minsi amaze iminsi mu ngendo zigiye zitandukanye. Ubwo rero reka duhe ikaze abadukurikiye tugende tubinyuramo. Ya, dusesenguye cyangwa turi kwanariza, Bobi Wine aheruka kugaragara muri Amerika, yagiye gusaba inkunga n'ubufasha. Bivugwa ko Bobi Wine yibwa amatora, bakamuriganya cyangwa bakamwiba. Bobi Wine yari umuhanzi mu gihugu cya Uganda. Yego. Mu nkuru imwe abantu bose bari gukomozaho bagasa n'ababihuza n'ubuzima bwabo budahagaze, butifashe neza bwa Museveni. Igituma abantu babigarukaho banabivuga cyangwa se byanateye uruhagarara, uyu Bobi Wine yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asa n'uri gukina politike yo guhirika ubutegetsi bwa Museveni. Nyuma y'uko Amerika ihamagaye Yoweri Museveni ngo yitabe Donald Trump, Museveni yarabyanze. Ntabwo havuzwe impamvu abyanze, niba ari ukwihagararaho kuko tuzi ubuhangange kuri Museveni, ntabwo tuzi yuko ari ugusuzugura akavuga ati nge nta mpamvu nimwe njyana hariya, kuko wabonye ko Kayineruga bamuhoza generali yahise ahubwo abwira Trump ngo niba udukeneye uzaze hano muri Uganda utubwire ibyo ushaka kwifuza kutubwira, ariko twebwe papa ntabwo azaza, mu ijambo rimwe. Noneho rero Bwana Pascal, urabona perezida w'u Burundi bivuga ko yishwe n'umutima, ariko bakavuga ko ari Amerika. Umuhisi Pierre Nkurunziza, John Pombe Magufuli nawe yapfuye urupfu rudasobanutse, bikavugwa ko ari Amerika. Noneho abantu rero bakavuga ngo ese na Museveni nyuma y'ibyo byose biri kuhwihwisa, ukuboko kwa Amerika kwaba kurambukiye kugirira nabi ubutegetsi bwa Museveni cyangwa ubuzima bwe ku magara, ku mubiri bisanzwe? Kuko biravugwa ko Museveni hamwe n'izabukuru, nabonye hari abagiye bavuga ko yaba amaze igihe arwaye, ari byo by'iyi foto natwe twanabonye. Bamwe bavugaga bati eske koko byaba ari byo, ariko nta wifuza ko undi yarwara cyangwa yanapfa, uretse ko urupfu ni wabo wa twese, nta birenze. Nta uzatura nk'umusozi nanjye nzapfa, n'undi uri kutwumva azapfa. Ariko ubwo urumva tubigarutseho nyakubahwa Bwana Pascal, ntabwo byoroshye mu gihugu cya Uganda niba Amerika ishobora kotsa igitutu ku mpamvu z'uko Museveni asuzuguye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urazi ko ntawe umusuzugura, ubundi tumenyere ko Abanyafurika iyo ahamagaye bahita bitaba, iyo ahamagaye bagenda bapfukamye ndetse bajyanye n'amaturo. Amaturo ariko abaperezida bajyana tuvuze ni amabuye y'agaciro. Ni amabuye y'agaciro atandukanye, ukagera muri Amerika ukarambya ugacinya inkoro. Ariko ntabwo ariko bimeze kuri Museveni, bitewe n'amateka ye afite muri politike. Ntabwo kuba yasuzugura Donald Trump ntajye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumire bwa perezida wa Amerika, ntabwo byaba igitangaza, kubera ko Museveni ni umwe mu bantu bagira umutima ukomeye, reka ariko mbyita, ni umwe mu bantu batari agafu k'imvugwa rimwe. Ntabwo rero mpamya ko, hari n'abo nagiye mbona batanga ibitekerezo ngo biriya no kwigira, ngo no kwivugira, ngo ariko amaherezo azajyayo. Ariko niba yamaze kuvuga ko atazajyayo, mpamya ko rwose byanze bikunze Museveni ashobora kuzagarara ku ijambo bikarangira atanagiye muri Amerika. Niyo mpamvu nyine bamwe bahise bavuga ngo ese yigwaje kugira ngo atajyayo, haba hari izindi mpamvu bwite zihariye ziri kumubuza kujya muri Amerika. Ese yaba azagira muri Amerika bagahita bamufata mpiri ntiyongere kugaruka muri Afurika? Mu busanzwe Museveni kujya muri Amerika yari asanzwe ajyayo. Mu busanzwe Museveni nta mpapuro zo kumufata ziriho. Haribazwa rero ikintu cyamuteye ubwoba nk'umuntu tuzi w'intare ukomeye muri aka karere gutinya kujya
muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ya mbere gusuzugura Trump ni ikibazo. B kujyayo nanone Museveni impamvu atari kujyayo ni ikibazo wari kureba yenda tudashoboye guhita dutahuriza isaha, ari nayo mpamvu twicaye kuri kamera. Ariko bikaba ari ibintu bimwe n'ibindi bivugwa ko Museveni uyu mu burenganzira bwe nka perezida n'undi ni perezida gusa yenda Amerika ko yakoroneje uyu mugabane mu buryo bw'amafaranga n'intwaro na tekinoloji. Museveni ngira ngo yanza agasuzuguro cyangwa n'izindi mpamvu izo arizo zose yenda yashingira akavuga ati sinzajyayo, ahubwo nge nkubajije Museveni natajyayo yego si biraha amahirwe Bobi Wine wowe wagiyeyo gupfukamira Amerika? Ntabwo ngewe ari uko nabibona, kubera ko Bobi Wine burya tujye tuvugisha ukuri mu marite, ntabwo Bobi Wine gukura ku butegetsi Museveni ari ikintu kizamworohera. Birashoboka muri politiki kidashoboka, ariko ntabwo bizigera bimworohera, kabone n'ubwo Amerika yazamo, kabone n'ubwo haza abandi. Ntabwo ari ikintu cyoroshye ko uyu Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine wahoze ari umuhanzi ku myaka ye mike itarenze 40 n'ingahe gutyo, biragoye ko rwose yahigika Museveni umaze ku butegetsi kuva muri za 70 biragoye cyane, bitewe n'uko amateka ya Museveni ntabwo ari amateka yoroheje, ni amateka afite yihariye rwose, ku buryo mpamya ko kuva ku butegetsi bwe harimo n'ubushake bwe kuruta uko byaba itegeko ry'undi muntu uwo ari we wese. Ngewe niko mbyemera. Ariko genda guhaye urugero ndakubwira ngo Amerika nta butegetsi yifuza guhindura ngo bwange uretse ubwo muri Iran nibwo bwayihagamye. Amerika ibaye ibirimo koko bikaba nk'uko bivugwa ko Bobi Wine bamwemereye ubutegetsi bashobora kumuha inkunga yo gusimbura Yoweri Museveni. Koko urabona Bobi Wine yajyanye amashusho y'abigaragambije, yego bakubiswe nabi bagafatwa nabi. Bobi Wine yajyanye ibimenyetso simusiga by'urugamba rwabereye hara mu matora, yego rutari rutoya, kubishwe, kubyashimuswe, kubanyurujwe, ibintu nk'ibyo. Bobi Wine rero nawe ntugire ngo aroroshye Kyagulanyi, ntabwo yoroshye rwose, ntabwo yoroshye. Niba hari umuntu wazengereje ubutegetsi bwa Museveni akabuhangayikisha, Bobi Wine arimo. Abaturage ba Uganda rubanda rugufi Bobi Wine baramwemera rwose ku buryo twagiye tubyibonera mu itangazamakuru. Ubwo umuntu akibaza ngo none se Museveni we niba ari gusuzugura Amerika akaba afite umuntu bahanganye nka Bobi Wine, ese ntibyashyira ubuzima bwe cyangwa ubutegetsi bwe mu kaga hato na hato tukumva nk'uko Nkurunziza yapfuye nawe niko apfuye, cyangwa nk'uko John Pombe Magufuli yapfuye nawe tukumva niko apfuye, cyangwa tukumva ubutegetsi bwagiye buhirikwa ku mugabane wa Afurika hato na hato Amerika niyo yihishe muri Bobi Wine ihiritse ubutegetsi bwa Yoweri Museveni perezida wa Uganda. Ikintu ngewe mbona rero gishoboka ni uburyo ahubwo muri Uganda hashobora kubamo ibikorwa bihungabanya umutekano, dore ko Uganda ari igihugu ubundi gisanzwe nta kibazo rwose kirimo. Ni igihugu gihora kiri maso, ku buryo kugeza ubu twavuga ko nta kibazo gifite. Ariko rero ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko tubazi, ntabwo batwifuriza n'abanyakavuyo. Mpamya ko bashobora no muri Iran bagiye kuvayo hagati yabo ngo ni Afurika. Mpamya ko rwose bashobora, byanagaragaye na Afurika kuruta ahandi hose, kuko ahandi barananiwe, ahandi habananiye. Kandi Uganda ntibapfa kubashobora nubwo wenda bahanyanyaza, ariko ntabwo mpamya ko ushingira kuki uvuga ko Uganda Amerika yayandagaza nka Iran? Oya, ntabwo ari icyo mvuga. Ndavuga ko Uganda itashobora Amerika, ariko wenda ko ishobora guhanyanyaza. Ntabwo yahanyanyaza Amerika ije muri Afurika. Icya mbere tekinoloji nyinshi ni izabo, icya kabiri imishinga myinshi iremereye ni iyabo, kandi Ubwongereza na Amerika nibo bashyizeho ubutegetsi bwa Uganda, barabazi neza, baraziranye. Igisirikare rero cya Uganda kugira ngo gihagarare imbere y'icya Amerika, biriya bibombe nabonye batera muri Iran, ntabwo simpamya ko acyakora Imana, ariko ubundi ubutegetsi bwo muri Afurika bwagerageza kwihagararaho kugira ngo ni nka South Africa cyangwa Nigeria cyangwa Misiri, ariko n'ubwa Gaddafi
barabusenye kandi Kadafi yari akomeye kuruta Uganda. ariko burya hari kera kuri ubu ngubu nyuma y'uko Irani yandagaje Amerika ubu ngubu natwe tuzajya duhanyanyaza muri ibi bihugu byo muri Afurika. Ni ukwihagararaho yenda na Irani ivuga ko iri kwirwanaho mu nyungu zayo. Irani iravuga iti njyewe ndi kwirwanaho, mubyanga mubyemera ntabwo tuzapfa nk'abo muri Palestine. Kandi burya Irani ntihari inazi 100% ko yakwandagaza Amerika maginga nk'uko bimeze. Na Somalia yaratsinze, yaragerageje irahanyanyaza ibona birakunze. Reka rero na Uganda igerageze hanyanyaza. Ibyo ari byo byose rero impamvu tuje muri iyi nkuru, biravugwa ko Uganda ishobora kwinjirana mu ntambara na Amerika, kikaba aricyo gihugu Amerika yaheraho, cyangwa Uganda yagirana ibibazo na Amerika nyuma y'uko perezida wa Uganda yasuzuguye perezida wa Amerika ntiyitabira ubutumire bwe, ndetse nyuma y'uko Kyagulanyi Bobi Wine yakiriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo tubwiye nk'umuntu uri kudukurikira, Bobi Wine ashobora kuba ari kugambanira ubutegetsi bwa se w'uyu mujenerali Kainerugaba, kandi nawe yaranabyivugiye ati Kabobi urimo uragambana, wamwita Kabobi. We bahangana rwose nk'abana b'inkurikirane. Bahangana nk'abana b'inkurikirane, ntabwo wibeshye. Ngira ngo nicyo kibazo rero kiri muri Uganda. Bwana Pascal, ku bantu bagiye batubwira ngo tubaha amakuru ku ihangana rya Museveni na Bobi Wine ndetse Kainerugaba n'umvuze Kyagulanyi, bahanganye nk'abana b'inkurikiranye. Ubutegetsi bwa Museveni bushobora kugiranira ikibazo n'ubutegetsi bwa Trump, ubwo abarepublika n'abagande mw'iri shyaka rya Museveni bita ngo ni NRM. RM rero ya Uganda ishobora guhura n'aba barepublika. Sinzi ko biteguye guhangana, ariko hari icyuka kitari cyiza, hari gututumba ibintu bitari byiza. Bwana Pascal, yego reka rero tubashimire kandi dushishikariza n'abantu badukurikira gukomeza gukanda subscribe, like na comment. Yego ubu rero reka tubashimire. Nandi makuru bifuza cyangwa kwanariza cyangwa gusesengura bajye baduha ibitekerezo rwose byabo, tubigarukaho tunashimira bari babajije aya makuru, nabo tuyabahaye neza rwose. Munihangane rero ayo majwi murimo kumva n'ay'imvura. Ubwo ibiganiro byacu nakagaruka, reka tubashimire. Ciao, shalom. Shalom.